Nyagasani Yezu nabane namwe. nawe kandi mukorane. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yohani amaze gutangwa, Yezu aza mu Galileya, yamamaza inkuru nziza y'Imana avuga ati, igihe kirageze, none ingoma y'Imana iregereje. Nimwisubireho maze mwemere inkuru nziza. Uko yagendaga akikiye inyanja ya Galileya, abona Simoni na Andereya murumuna we bariho baroha inshundura mu nyanja kuko barabarobyi. Yezu arababwira ati, nimwunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ako kanya basigaho inshundura zabo baramukurikira. Yigiye imbere gatoya abona Yakobo mwene Zebedeyi na Yohani murumuna we bariho batunganya inshundura zabo mu bwato. Ako kanya arabahamagara, nuko basigaho se Zebedeyi mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Tumaze iminsi tuzirikana kwigira umuntu kwa jambo. Imana yigize umuntu ikaza kubana natwe. Mu minsi mikuru yagiye ikurikirana Noheli nyirizina, itwinjiza nyine muri iryo banga ry'Imana, kandi rikaba n'iyobera rikomeye ariko rihishurirwa uwemeye gukora urugendo nk'urugo b'abanyabwenge bakoze, bayobowe n'inyenyeri, bageraho uruhinja ruri bagapfukama bagaca bugufi, bakaramya umwami wari uvutse kandi bakamwegurira ibyabo byose, ngo basubirayo bishimye kandi ntibongera kunyura inzira bari bajemo kuko bari bayobaguritse. Bamaze kubona urumuri nyarumuri ntibongeye kuyoba, basubiyeyo bishimye. Iryo banga rero ryo mu gihe gitoya twazirikanye, dutangiye igihe gisanzwe ibyumweru 34 tuzirikana iryo banga, iryobera tureba mu buzima bwacu koko nimba koko natwe duhura na Yezu tugapfukama tukamuramya, hanyuma tukamuragiza abacu n'ibyacu. Bariya banyabwenge bamutuye zahabu, ububane n'imibavu, bishaka kuvuga ko bamuragije ibyabo, basubiyeyo bishimye. Ntabwo ibyo batanze bahombye, ahubwo batahanye umugisha kugira ngo ibyo bakora n'ibyo bagomba gutunganya bijye birangwa n'uwo mutima urimo umugisha. Yezu rero uyu munsi atangiye kwigisha, atangiye kubwira abantu icyamuzanye. Ingoma y'Imana iregereje, ingoma y'Imana yabagezemo. Igihe kirageze, igihe cy'Imana, igihe umuntu agomba kureba cya gihe ari cyahise, ari cy'uyu munsi, ari n'ikizaza, akakibonamo ukuboko kw'Imana. Igihe kirageze kugira ngo umuntu abone ukuboko kw'Imana mu mibereho ye, kandi nabona uko kuboko kw'Imana kumwinjize muri ya ngoma y'Imana. Imana iba ariyo iyobora ubuzima bwe, iyobora ibyo akora byose. Igihe kirageze ngo umuntu yimike Imana, imubere umwami, imubere ingabo imukingira, imubere urumuri, imubere imbaraga, kugira ngo ibyo abamo n'ibyo akora Imana ibimuheremo umugisha, kandi nawe aharanire gukora ikihesha ikuzo n'icyubahiro. Igihe kigeze rero n'ingoma yigaragaje, Yezu arabwira abantu ati, rero
nimwemere inkuru nziza. Iyo ni inkuru nziza. Iyo nkuru nziza iyo dusesengura nyine ni ivanjiri bisobanura inkuru nziza, kandi iyo nkuru nziza ni ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo ry'Imana ni wa jambo wigize umuntu. Inkuru nziza ni Yezu Kristo. Mwemere Yezu Kristo. Igihe kirageze, mwemere Yezu Kristo uje guhishura urukundo rw'Imana, umugambi w'Imana. Yezu Kristo uje kuba urumuri, uje kuba inzira, ukuri n'ubugingo. Mwemere Yezu, mwemere abayobore. Nuko amaze rero kubigisha kuvuga izo ngingo eshatu: igihe cy'Imana, igihe cy'ingoma y'Imana, igihe cy'inkuru nziza y'Imana. Izo ngingo eshatu atora abantu, ahita atora intumwa kugira ngo zizamufashe kwamamaza iyo ngoma y'Imana, kwamamaza igihe cy'Imana, kwamamaza ko Yezu ari we mwami n'umukiza. Bagakorana urugendo. Twumvise mu isomo rya mbere Elikana akomeza umugore we wihebye kubera ko atabyaye, umugore mugenzi we, mukeba we, ahora ashinga igikwasi ko atabyaye, ariko umugabo akamubwira ati ubuse sinkurutira abahungu 10. Uwamenya Imana amenya akababaro k'abandi, maze akabakomeza, akabahumuriza, akababwira ati Imana irakuzi impamvu, komeza urugendo, gira ukwizera. Urwo rugendo rero ni rwo ari isomo rya mbere. Hari n'ivanjiri iza kutubwira ko mu buzima nyine natwe tugira ibiduhangayika, ariko inkuru nziza iraduhumuriza, ikongera ikatugarurira icyanga cy'ubuzima. Yezu icyo atubwira ni ukureba imbere, kandi tukagendana ukwizera. Kwizera ko Imana turi kumwe, ari mu byiza, ari no mu bitujyana mu mwijima. Imana turi kumwe, yigendana natwe, iradukomeza, kandi ikatubwira ngo natwe twumve abadukomeza. Izo ntumwa, inyigisho za Kiliziya, gukomezanya, kugendana icyizere, kubona Imana mu buzima bwacu no mu bo tubana. Dusabe rero mu Nyagasani natwe muri iki gitambo cy'Ukarisitiya twongere tugire uwo mutima wakira Yezu, inkuru nziza, urangamira ingoma y'Imana, maze koko bidufashe guhora twumva ko turi mu gihe cy'Imana. Igihe kirageze, ni igihe cy'ingabire, ni igihe cyo gukomera, ni igihe cyo kubona ububasha bw'Imana. Dukomeze rero tubisabirane, kandi duterane inkunga, umwe ahumuriza mugenzi we, kandi amushishikariza gukomera ku Mana. Nyagasani Yezu nabane namwe.